van noi muntin le gamtina cheng ku ki chate zo se nila alam thu so asi somleng chenala ngai khom ki dingen ka hin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thu so anasim khom taw hite thu so thumakai Manipur CM Lui and Biren Singh audio clip aling sela avela holgil na kit na dinga Supreme Court in thupeh ne zanhi ni simsagi tolbol kumsang ni le som ni le gup ni khochun Supreme Court in Manipur Chief Minister Lui and Biren Singh audio clip chu aling sela ama voice sample zone na photchit na na dinga agang thaipe na Gujarat National Forensic Science University NFSU henga kipilut na anay na dingin thupeh anaye Achisa ningkum November ha achu ahe apang petitioner Kuki Organization for Human Rights Trust Kohurchun and Biren Singh haulim na audio clip chu Manipur Police in aling sel in Pelovin abong chomcha cha edit kibol na ho apelut eti ngo na anay to hlonin hichichung chang hi Independent Investigation Team SIT in holgil na anay na dingin Supreme Court hinga ngi na anay zin hi chile zanhi Justice Sanjay Kumar le Vinod Chandra Panna bench in hichichung chang thutan na abol na achin hichi audio clip holgil na avial kinading report chu agang thaipe na cell record ahin pilut na ding in NFSU laboratory hinga hetsah na ane in hi chile hichi bench chun ipizia Biren Singh haulim na audio clip minute somli leget saw chu holgil na na dinga aling sela anaki pilut loham Government palayapang Additional Solicitor General Aishwarya Bhati hinga thudo anay in ahi nulun Bhati in adon but na achun achi sa ningkum December Supreme Court in hichichung chang ahi thutan na anay zava audio clip aling sel chu government in amu bebahi ati Kuki Organization for Human Rights Trust Kohur in CM Lui and Biren Singh audio clip chung chang hi independent sit in holgil na anay na dinga Supreme Court ngi na anay zin ahi Hechikes chung chang kohor in palaya panghi het theta advocate Prasan Busan le advocate Charlie Chauzan ahilon source from Nitin Thuso Daily News. Breaking news, Taiwan Air Force F-16V2 tolbol ni simgup kumsang ni le som ni lagup ni khojun TPA ani khilatay Republic of China Air Force ROCAF F-16V fighter jet serial 6702 tolbol ni simgup kumsang ni le som ni lagup ni khojun Howlin country tuipi koma zanlama training mission anachina win tuipi lailunga anahilut tai pilot pa captain hisin poye ni aso cha in hoikong za chomchom helicopter le tuikong ho mangchan hol na le hudo na nato achal hazingi mi mangki hol golhang pau khudam haukip allies dampu hi that 20 December chun ina pana ana potdoh ahitan tuni chanhin kizamat to na imacha tapoy afon switch off ahitan akikoldo thei tapo alim kila ana nukha apen chu longza lima kila ana hi ahi koitabang amukha ahi lole ahe kha kha ole lungsit in anoya number ki pe ahin kizama no hite insung mite number 600 9214 688 Office of the Kuki National Organization Government of Kuki State General Headquarters Tolbol ni simsagi kumsang ni le som ni lagu zanhi ni khun nam Sepoy Kinungle ho ahung kilekit na diva KNB akon thupeh nam Sepoy Suty Kinungle ho le phalpihna umlawa potdoh ho chungchanga hetsah na thupeh chunga thu to kilhon in KNB nam Sepoy phalpihna noi potdoh hung Kinungle ho hi hen hetpi lawa potdoh ho hi zongle na bon chawa ahung lungding ni simsom ni langa tolbol kumsang ni le som ni lagup ka na hung Kinungle ova na napotdoh na muna nang ma lamkay mo po na nay hokoma report ni kibol chi idivin hetsah na thupeh ahung kinay inahi chule izemti hiji thupeh na sana naylo ho Army number amin anu apamin le ahumin cheng hung kita ado ding khawta ago na kipeding ahi Chief of Army Staff CAS Kuki National Army Burma VBZ Ramzi kihel na dinga Congress in nisomli le nga sunga kipin na bolding Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MZNREZA hiela kipodo Viksit Bharat Guarantee for Rogar and Azif Mission Garmin VBZ Ramzi Act 2025 kilela ado na dinga ahung lungding ni simsom January 2026 akipan
nisom li lenga sunga India Pompia Congress Party in kiphinna ki bolding ahitin All India Congress Committee AICC Manipur in charge Saptagari Sankal Ulakar in Asayi Achi sa ni simnga January 2026 ni ho a Manipur Congress Bhavan Mona Thusola Hokom a Holim na abol na achun Milun Ulaka chun achi sa tunay cha a Parliament session achun Union Government in Hetman Lovin United Progressive Alliance UPA Anapodo MZ NREZA Asumang in VBZ Ramzi Act 2025 Ahin Podo E Hichito Ogon Thahin MZ NREZA Tuple Doizosi Asu Chao E Ati MZ NREZA Noya Chu Center in Fund 90% Apodo A State Hon 10% Bow Anapodo Zi Ahi Tu Ahi VBZ Ramzi To Ogon Noya Hi Center in Fund 60% Chule State in 40% Apodo Landing Ahitay Tu din mun a State Tampihi Sumlepay a Haasangen Ahi To Ohlana Hijito Ogon Hi Loling Zau Loading Ahi Ati Hijiki Pinna Kingona Hi Manipur a Civil Society Organization CSO Ho Intellectual Ho Chule Khang Tha Hon Pan Ala na Divin Tim na Zong Anayi Nitin Tuso Daily News. Breaking news: Israel in Lebanon gama Hezbollah chunga sipai thanai na galbol theina dinga President Trump ko ma patna phalna green light anamutai Israel sepaite zong gotup sa umta Prime Minister Netanyahu in itipana ahin patdingwang thulut asim nai hi ilaye South Korea troops ho hi nasata in agam government in taekwondo hi aboy pizing ovin athim theile ovi gamdang ho sangin amho gamhin atupi sa ade sedovin agam ova sports thupi ta khanin zong apangin ahi hijiki zilhu ta sadia zong damthei na khat ahi akitin ahi amahi kungfu tabang mama khazong ahi Vietnam umta ahi thuso hichanchun akichai tai thuso abana anangai khom kidingin kahin lem che ovi thuso hingai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed.